Manipuri Assembly Homfugi final photo electoral roll phongkre amadi National Youth Day ngasi paksana pangthuna kre kurumjare ISTB pawmeng tabiri besingbu taramuk sari paw sanu na pijari sakang da bakulai paiba sing na nomai kapada mayu masire ahumna asoka panangle thawdo si ngasi numidang waram pung mga taramdaida none police station gi manung chanba lukhambi da thokibani ISTB news na phangba paw gi matungina ngasi masing yamlaba security force na escort tawduna jiribam da ki imphal tamna thorakba gari sing gi marakti yawak car amada sakang da basingna nomai kapsilakhi hari car adubu thorokpa jingthanglung kamai sahi kuntramanga apokpa hungthumang kamai Tamelong Ward number 4 gi miyo amasiki car atu da tongak miyo ani yauna oil tanker gi driver ama asoka panangki soklaba singa dudi Tamelong medical colony dagi zeki kamai apokpa haithumang kamai irang dagi Tunginglung kamai sahi kuntramathoi apokpa namsai kamai amadi truck driver Assam gi khatkati dagi Nipen Kalita sahi kunmari apokpa Gozen Kalita ni hari Asok Singh Hospital da pukatuna laikina kre sakang da basing aduna car aduda numai kapsilla ba matungda nung na phawwa thomjilam ki hari tawdok thopam da hen ba security force sinduna ti bumbagi tabak chatakre Amarumda security escort kaloina na tongan ba pot pubagari jamga Imphal ki dabang ngasi ayuk jiribam dagi thorakiba adu Imphal yorok ba yauna kre ngasi thorakiba gari sing adu ki manungda petrol taramari diesel nimfu humdoi kerosene mari FCI की सेंग पुबगारी यांखे मरी हिदाक लांगता की गाड़ी तारा अमदी सीमेंट पुबगारी चामा LPG कुंट्रामाथो यावरी अमरोमदा ngasi gi lukhambida thokiba thodok aduna maramoiduna gari kya lambida panduna leinaki hari Manipur ki Assembly Homfu ki final photo electoral roll ngasi secretariat labor conference hall da phongkre apunba voter masing lak Tara nipan nga lising marfutra humdoi chatret nemfu humdoi ni masig manungda nupa voter masing na lak mapan lising kun mga jamri kun tramathoi ni aduga nupi voter masing na lak mapan lising humpunipan chahum tara ni thoi ni mamangi electoral roll dagi masing ge yeng nabada handaki electoral roll da voter masing lising marfu taruk chatruk humdra mari hengale ngasi electoral officer BK Dewanganna final electoral roll fonglaba matungda pangthokpa pawgi mipam amada makna haikibada lagleba mars ki tangmari amadi nipan da tangkak ani thokna pangthokaduriba Manipur gi tarama thoirak suba assembly mikhalasi election commission of India na angam bathakta santi oina pangthokna bahonagani haibagi thajaba thamlakle pangthokaduriba election asigi mari lenaba election observers singsu February gi ahan baseolda laklagani Differently able or a music in the Muktasu among the Mukta Tokidriba Monga, Ahenba, Kudung Chapa Pigadori. Hanaki elections the Manipur Election Commission of Indiana Sakanglaba National Political Parties today, All India Trinamool Congress, Bahujan Samajwadi Party, Bharatiya Janata Party, Communist Party of India, Communist Party of India, Marxist, Indian National Congress, Nationalist Congress Party ni. Aduga state ki oina party na Naga People's Front amadi People's Democratic Alliance ni amarumda hanak pangthokaduriba election asida geographical area da khwaidagi pikpa amachi kai samthong amasung sungjamai kendra na oigani aduga khwaidagi chawba area na kendra na fungyar kendra na oigani hari pangkak ani thona pangthokaduriba election asigi matangda election expenditure observer kun amasu hable observer amana assembly constituency ahum yengsin bagi thawak tawgani haike These 1,21,464 voters which have been added newly we are committed to issue them new photo epic card by 25th of January, that is National Voters Day. We are having 2,794 polling stations which are located at 2,218 locations, and we are also having 11,915 service voters, and for the first time electronic transmission of postal ballot would be introduced in Manipur in selected 10 assembly constituencies. Nasi Bharat Pumbada Swami Vivekananda gi chama yankhi mari suba mapok kumon sibu National Youth Day haina thorom
ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯆꯍꯤꯁꯤꯒꯤ ꯊꯤꯃꯣꯏꯅ ꯌꯨꯠ ꯐꯣꯔ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯁꯤꯟꯕ ꯊꯨꯡꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯈꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯚꯥꯔꯇꯤꯌꯥ ꯖꯅꯇꯥ ꯃꯣꯔꯆꯥ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯃꯗꯤ BJYM ꯈꯥꯡꯉꯕꯣꯛ ꯃꯟꯗꯜ ꯑꯅꯤꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ BJP ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯀꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ TS ꯖꯥꯗꯨꯃꯅꯤ BJP ꯈꯥꯡꯉꯕꯣꯛ ꯃꯟꯗꯜꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ L ꯇꯣꯝꯕ ꯈꯨꯃꯟ BJP ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯚꯥꯏꯁ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ N ꯑꯣꯀꯦꯟ युवा मोर्चा थौबाल डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट CS संजय युवा मोर्चा खांगबो मंडल की प्रेसिडेंट KS ओकेनसु सरव्या की अमरुंदा स्वामी विवेकानंद की चाम यांखै मरी सुब मपो कुमन थौरम अमा खेत्रिगाव BJP युवा मोर्चा न सिंधुना नारुक चांदम थोंखोंगदा लैबा मोर्चा की ऑफिस दा पांगथोखरे थौरम अदुदा BJP मणिपुर प्रदेश की वाइस प्रेसिडेंट AR खान खेत्रिगाव मंडल की प्रेसिडेंट O लक्ष्मण वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल लातिफ अमदी खेत्रिगाव केंद्र की यूथ की प्रेसिडेंट TS इबोसनाना सव्या की AR खान स्वामी विवेकानंद असि अफाउबा फिलोसोफर अमनी मार्कना पृथ्वीदा लेरिबा मिपुम खुरिमकु मचिल मनाउनी हाइबा वखलोंदा नुंसी सानना लेमिनना पाउजेल संदोक्लंबा मिसकनी हाइना सिंगथाके यारिपोक टॉप सिंथादा लेबा BJP की कैंडिडेट ओइगनी हारिबा केन सिंह युमदसु स्वामी विवेकानंद की चाम यांखै मरी सुबा मबोक कुमन थोरम पांगथोके थोरम अदुदा BJP स्टेट की सेक्रेटरी M निम्बस BJYM मणिपुर की प्रेसिडेंट सोमोरजित सेक्रेटरी प्रेमजित याउना BJYM अंद्रो केंद्र की थौपुबा क्यासु सर्व्या की सेक्रेटरी निम्बसना BJP की टिकट असि सेंटर की म्यूजिक मुन्ना खलब मतुंग पिरकनी प्रजा सिंह नकना सप म्यूजिक कना कनानो हाइबदु गेंगलगा थबक पाइखलकनी हाइके BJYM की प्रेसिडेंट P सोमोरजित नहा सिंगी दमक स्वामी विवेकानंद न लौरंबा थौदांगबु निंगसिंगदुना नुमित असि पांगथोकपनी हाइके केन सिंगना सोसाइटी म संगन बहोनबदा ngasiगी नहा सिंगी चावरब थौदांग चंगी हाइके थौरम असि BJYM वांखै नसु सिंधुना वांखै निंगथेम पुखरी मपालदा लेबा BJYM मणिपुर प्रदेश की वाइस प्रेसिडेंट बोरिस शर्मा की युमदसु पांगथोकी लाकदरिबा रिपब्लिक डे की मांगोइना मणिपुर पुलिस न सेक्शन थोरांग लोखलपगी सरुगमा ओइना ngasi पौना बाजार की अकोइबदा इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस की एडिशनल SP ऑपरेशन अमदी लॉ एंड ऑर्डर पारिबा डॉक्टर इबोमचागी मीटिंग मखादा इम्फाल वेस्ट कमांडो इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट कमांडो बाजार यूनिट अमदी सिटी पुलिस याउना आइना यादबा म्यूजिक थी बहुंबगी थबक चथखरे गवर्नर रोड की अकोइबदा ngasi अयुक मियोय क्या मममता ओइना वाहंग पाउंग चथकी सक्ताक से याउदबा म्यूजिक खंडोकी UNC na mamang sigi na bemagi tang amadi matum kakta na sataragi ba economic blockade ki warusin state government amadi Bharat Sarkar na atubada warusin purak na ba National Identity Protection Committee na dabi tauri ta ahum helaklaba fawada wathu asiga madi lena na warusin purak na ba lami ama fawad thidana kunda minariba furuk khudima po blockade asna wahaliba asi yengduna laithokli charaksida economic blockade ki saiteng miyam na phanglingaida NPO na सेनापति डिस्ट्रिक्ट खक्तगी थाव मनि गैस फंगन बिना बच्चेथी इबगी महुत्ता कुंदा मिनरिबा अपुनबा मणिपुरी अमगिदमक इकोनॉमिक ब्लॉकेट हंदु हाइना अपील तौरंबा ओइरगदी हेना लेबाक मच्चा तारमगदबनी हाइरी मणिपुर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के नौना खल्लबा थौपुबसिंग असि यूनिवर्सिटी असि वाइस चांसलर प्रोफेसर आदिया प्रसाद पांडेना वासक लौक्रे यूनिवर्सिटी के कोर्ट रूम द पांगथोखिबा थौरमदुदा स्टूडेंट वेलफेयर की डीन प्रोफेसर RK हेमा कुमार सु सर्व्या की यूनियन के प्रेसिडेंट ओइना खलबा बुसी मैंगलंबम जनरल सेक्रेटरी हाउबिजम बिरबल फाइनेंस सेक्रेटरी नागपम बोइनाव कल्चरल सेक्रेटरी नाउरेम नरेश स्पोर्ट्स सेक्रेटरी रमेन सोइबमचा अमदी क्लास रिप्रेजेंटेटिव ओइना खलबा मियोय कुंट्रा निथोय वासक लौकी नौना प्रेसिडेंट ओइरिबा बुसी मैंगलंबमना यूनिवर्सिटी असिदा तंगदु लेताब फिबम अमा लेहंदुना एकेडमिक एटमॉस्फेयर लेहनबा होनगनी मपानगी यूनिवर्सिटी द तौबगुमना इंटरेक्शन प्रोग्राम पांगथोकनबा होनगनी लोइनना लाइब्रेरी सु मतम सांगना हंगनबा थबक पाइखतकनी हाइके होनाजगेन खले मतमसी याम तेले चहिम खक्तने चहिम से कोना पुनमक तौब ngमद्रगसु एटलीस्ट एकोना इनिशिएटिव से लौखटलमगा मखा तबा लाखदरबा मुसुगी ऑफिस बेयरसिंगना मथंग मथंग हाइब थबकसिंग से कंटिन्यू तौखनाबगी प्रोसेस टु माइपन हदकी तांगसदगी हौदोंगेन नेशनल पीपल्स पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट जे संगमान लाखदरबा मिखल का मरी लेना पार्टी असगी थबक थोरम सिंह ngasi yangsinkhre
Mirepse Tabagi Tabak Atubatum the Horagani Hari, Nasi, Siza I Kerga Bibek Ras, Wankem Kusunadunato, Mayor Lekagi, Social Athletic Club, the Pamtokiba, Lem the Midlang Bagi Kiamamada Wapumasi, Mark Nafodo Kibane. Ze Samana, Lakadurba Mikal Gidamak Party, the same Sabahore. Karamba Kendrada, Party Miu Tadokadagi Hibadu, Kupna Kanaraba Matunda, Mirepse Loranaba, Matam Lauk Toklagani, and the Kibikalasi, Chanakangon Chumna Pamtok Nabatabak. ACI da lokot pina bapungning singsin ke often sees elections that are not always free and fair, and because of which we would like to make a very fervent appeal to the Election Commission to leave no stone unturned and to ensure that all manners of provisions are put in place to ensure free and fair elections. So this is our appeal to the Election Commission of India. Economic blockade ki kudung sabalauduna passengers singi bara hengat pigano thawatanaba pinaba honari haina transporter and driver council na amukhana appeal toragli councilors na sinduna nasesu passenger service toriba singi thau kunu mamangda leba kusum oil pump the piki council ki member b danabir na phone torpada consumer affairs Food and Public Distribution ki matenga loina na miyam gi awaba ko khanna ba khongthang asi paikat pani haike toriba gari khudimangna maram chadana bara hengale haibigi pawma khoi TGC na tajare yarbi makai asumraba manipuri waraba chiraba tanja sida thau phangdabagi khudong chaba lawraga bara hengatbagi thaba si tawbigi ne hoiduna TGC gi makai digi niksingjari Clean Loktak Initiative Hybis Rakananaba among us Ras Baban the Pangtokre. Manipuri Governor Dr. Nazma Heptulana invite to the Pangtoki Bakananaba to the Imphal West Amadi, Imphal East the Lady Sarkar Higher Secondary Amadi, High School Principal, Headmaster, Headmistress, Resource Person Amadi, State Amadi Central Government Agencies and Susaryakiba Kananaba to the Loktak Patki Pibam Pagataba Mort Pongdunaki. Manipur Governor na asigumba thabak ama lokalapada sarugyaribasna thagat pafongdona ke loktak le ki pibam soksi laklib asigi matangda kupna khanane na ke hauzik pawg malthana tembe break ma lawis Manipur da amata ngairaba square feet lising kunmuna park sarba largest supermarket Sigma Bazaar Dengkuro anoba sahi lising ani gi sukna tratre na lakota Sigma Bazaar miyamda pure melamine crockeries kg da subata ki lupa chanida wholesale rate ta offer pizen kudong sabasi mangan biganu ngasi maglection biro Sigma Bazaar Dengkuro Magai koni ai koi sinam sangi apunba BSNL 3G data sizinabada khwaidagi nungairaba yamna suhongba unlimited data plan sing lairaba charging amasung billing yamna transparency oiba adom gi WhatsApp sizinabada YouTube video streaming chatting gaming banking mail thaba video calling newspaper reading adom gi mobile dagi irailai na yare Live School, Ghari Makhalekai, Airport Road, Imphal. Admission open, standard pre-nursery to class 9. Pre-nursery, amadi nursery, admission ki sale lawzaroi. Computer class, music class, smart class, CCTV camera, van services, bus services, yoga class and physical training. Separate boarding for both boys and girls. Admission start from 21st November 2016. Reopen 3rd January 2017. Sky Hospital, Porompata, CIS Amasung Lungs Care Center, Hanguk Chari. Facilities in the bronchoscopy service, respiratory ICU, light training oiraba, short from the Gilena Sing, Layengba, OPD Gimatam, Leva Posagol Sen Tanja, Nutil Pung Anidaki Pung Om Pava. Please call or contact reception. Break Matang City. Protein analysis by spectrophotometer high Hiramda, the middle Nitacadaba, training come workshop among Sidagi, Number Higher Secondary School the Hokre. Department of Biotechnology, Government of India ki sponsor Makada, Bliss Nambol Higher Secondary School ka Kusan Naduna, Pangtopa workshop Hodopagi Horamda, Nambol Sanoi College ki Biotech Hub ki Coordinator Dr. A. Lukoi, Nambol Higher Secondary School ki Principal S. Sunilal Singh,
Vice Principal Dr. A. Sanatomba Marueva Muse Munasilgaki, Dr. O. Lukoina, Living Organism Plant Group Amadi Animal Group Microorganism Group Haiduna, Lady Basna, Mioibada Chown, Kanavapi Haike. Oinam Thambal Mari College Gi Employees Simbu Governing Body na Thawai Bidre Haiduna College Gate Narangdagi Wakan Mipam Chataraki Badu Police Laktuna College Gi Gate Ki so Tuwaiduna College Gi Staff Amadi Governing Body Gi Mio Singsan and Cray. Governing Body Gi Secretary Y David Nafogorokoda Chatariba Wakan Mipam Masilo Sinduna Mahiru Singi Parikada Akai Velaitanaba Madi Mahu Sagum College Si Atau Tohun Biu Haiki. Makoy na maraktana government gi conversion to gani na hire ga tawr trakanda khoi gi governing body gi secretary chairman da makoy na la na khoi da mayam da uhan na ba governing body secretary na additional board hapsan dana aduga non teaching staff hapsan dana conversion to da ne na la na misguide to na ja kharna to gudu madu to biganu kana gumba amata hajik employee jing hapalati aduga document kana gumba ima email jinga akoina governing body na anauba oja happy na tragana adu tawe haiba parman pi bangamba appointment letter pi bangamagadi madu akoi college ta lakpiu adu kanda akoi khanaji aduga hajik fogi di athingba gate rahna toba sit in protection toba makhata na tobi dan bagi namta ai governing body gi secretary gi tartagi ai koi ima email jinga appeal tawjari Muslim Welfare Committee gi mipam makong pal dalaiba TS Nandakishore gi yumda ngasi Pangthokre. Tharumaduda Thambal Khong Gram Panchayat ke Pradhan K. Olen Khetrigao Kendrada BJP ki Mirep Oinanaba Sem Sariba TS Nandakishore Amadi Ozawarama MD Khairuddin Su Sargyaki Juma Khan Yumkhai Banda Muslim Sangyai Fathoram Kya Marum Paikanamagi Pandana Mipamasi Pangthokpani Haiki. Kumpi Kendrada BJP ki candidate Oinanaba Honariba and Mangi workers in a Kendra Sigi Itai Wapopi ki polling station 29/19 gi Yumthong Kuding the Sangduna election campaign Chatakre. Dr. S. Sundarina editor Kaputokpa ethnography in Northeast India and its surrounding Hainaming Thunbaladi Mangasi, Manipur University ki Vice Chancellor Professor Adya Prasad Pandya Phongkre. Manipur University History Department Sinduna University Asigi Committee Room the Pangthoki Bathorumaduda School of Social Science ki Dean Professor N. Lokendro Anthropology Department ki Professor W. Nabakumar Su Sargyaki Dr. S. Sudirna Awang Nongpoki ethnography ki masak sing mipum na kangan naba direct asi puthokpani haiki. Manipur State Sumang Lila Council Sinduna Ibayama Sumang Lila Sanglet na Sathari Batarani Twedak Suba Sumang Lila Ningtam Kumaigi Nasi Tarugni Chanbanamita Naharol Iramdam Manipur Artists Association Gi Pakang number 1 Utkre Hiram Sada Aikogi Paumigi Akanaba report. Mapu Karopati Amasung Angang the Mayum Panba MCS officer Wazabina Larik Ainaba Mikup Kangdana Hotnabadagi Mayamna Junior Einstein Haina Karem Naba Bungbung Metric Amasung 12th Manipuri Makok Wiki. College Karakpada Helen Sanako with College Quadigi Henbilai Sabi Ama Udangauki. Helen Sanadi College Quadigi Henba Sanatoga Pat Nusinaki. Helen Sanana Teen and Anglak Padagi Bungbung who Takun Matanda season of Honaki. Bungbung Layang Mugi Matakan as Haringa Langlen Kawi Lai Savi Masa Amana Bangalore Manipur Labor Wanglen Kawa Amada Pon Torpada Ahal or Reba Karopati Fon the Fogil Padagi Sakang Naduna Makoyani Nusinaki. Delhi the contractor on a labor arcade Tanin Tolakpada Masanapan or Pivum Aduna Maram Morga Ning the Kavdi Bungbung Kolesta Mahaks and Ning Chanki Bungbung Mangon the Babaka we Mahata Big Bosco and then a Koles Kaminaki. Lai Sabina Palna Kiev Hitaba Bungu Masak Matok Pazana Semgat Laga Sangdam Nabakaya Mito Mihan Ohenki James One Kawa Koleski Hostin Saba contractor Amana Mahiro Mayam Marakta Afak Sarakpada Bungbung Amasum Mapabun Mahu Yetetki Bungbung is zone debating committee Sanda Sahi Kya Lamba Electra Sana Toy Mathi Piki James One Amasum Makargi Kupuna social media Helen Sanagi Asema Poto Tagat Laga Minchatino Nabada Sana Toina Tazabagi Nusi Mamai Laki Nungsibida Mirabagi Waraba Matamda Bungbung Amasung Apopi Laga Oidaba Potoni Hana Temjulaki Tanina Felista Janspon Pahalaga Helen Sanagi Yum the Porak Laga Helen Sanabu Mamo and Loxalaga Lila Loisanki Lilasi O Kunzona Iraga Gitsandra Song Tamna Lamzin Lamtakuni Lilasi Sin Kutimok Nokputana Pik Tanki
nokpa marakta mobile phone amasung restaurant lana sisinaba aseng nungsiba haibse karino haibsu takli takhotpagi mingda leiriba mobile phone amasung restaurant gi matingna crorepati na masunu pigumbi langlen lokhi asina noknaba semba malbasu aseng mathokpa thagdoki mamini hani social media da mi amana amagi mingchati na ba hotnariba mayangi amangusu utli tasengna harabada lila asi tangdu leita dorba ikoi kunai asida BP gi guli sababu fashion na launariba se ko annaba amat ngaraba hidak ni haningi lila asida singlen thiam khekman devan khekman ratan toni akoijam git chandra chongtham oken thodam sur athokpam robindro hiramoti amasung sur chansar yakhi nok loiga yadaba lila asib lamjing lamtak liba git chandra chongtham ga unabi matang amat lawi ase akoi gi di field puthokanda babona pibi badana ayaba ngai du khanga charaga yadama ga dolok thokhiba adu neba tawise adu babona pibi ko do khoi mai pa ene khale sumang sana ar samoya khada ko ji hujik some orthodox oi ba hagadra ilasi rural area ko mun sana badadi khatang ikai angoi ba phawba gi area su leitabadi nate lila lup taram na saruk yaduna sathrak leiba kumai ase hayeng loisalagani hayeng thin pung ama tab matamda loisanbugi thoram amaga loinana mami artist association gi mantri gi macha utkani cameraman na naw ko loinana pawtam jariba ningthokangam sana jaw mitai ibo yam singlang sangle Amaronda Trebeni Films na Mari Subo in a Putukoda Manipur film Samjabi gi Yai Fatoni Toram Yai Poketel the labor film Sigi producer L Ibobigim the Pantokre Taramada IPR gi Parliamentary Secretary K Megasandra John Tree Tobalgi DI Texan Bikom Das Mite Amasung ISTB Network ki President P Parfulo Susargaki ISTB Network ki President P Parfulona film Haiba Sikunaya Sibu Achumbala Mida Punaba Achauba medium amani maramaduna film gi thabak toribasinna yamna section na miyam khangna honamina si Trebeni Films production na nongna puthokadorba film asi by pakna honabada ISTB network na angamba matem pangani haiki MLA K Megasrandana kunai gi chana kanglot leibak yai fanaba thabak thoram furup singi marakta apunmagi wakhalon puraknaba amadi leibak ama chakona honabada film na chawga thodang lauduna lakli haiki Lions Club of International gi sahi Chama Surapagi Mapo Kumon Gamari Lanana Lions Club of International gi Father ni Hainariba Melvin Jones ki Jai Chama Kuntratarit Suba Mapo Kumon Hayeng Lamyan Busanglen na Pangtolagani Thorum Sigi Matang Gasi Manipur Press Club Tapami Singa Unabada Thorumasida Singadoriba Lions Club of International Manipur Region gi Vice District Governor 2 gi Lion M Gozendrana Fongdo Kibada Hayeng Ayupung Nipanda Infal Iski Mafum Singda Peace Rally Machatkani Tungda Lamyan Busanglenda Manipur gi Governor na anniversary hodokani haiki Kanglai Sanu Kanbaluk Nangasi Lamlai Amadi Sajiwa Jail Lamkhaida Restaurant Drive Satabada Natabalitsa Chalami Haiba Chahi Nauriba Nupa Nupi Punna Nipan Pagatuna Wakal Taminarwa Matungda Imung Manungi Alaman Singna Kusina Kre Kanglai Sanu Kanbaluk ki News Check on Traffic Point the Labor Office ta Pangthokpa Pawmising Unabada Lup ki President Gambinina Miyamgi Niyomgi Wangmada Hangliba Restaurant Sing Tugaibagi Tabak Chataragani Haiki Restaurant Sing Sida Opal Oba Mapamda Fazana Tambiro Aduna Tragadi Akona Matungdam Drive Jalakpa Matamda Karigumba Amuk Partition P than Leramba Tarabadi Masi Akona Tugaizaragani Tongzu Kendra Congress ki Mirep Organi Haina Songthuragiba Sanjiba Waikongi House Campaign Ngasidiga Hokre Okram Chutektagi Common John 5 Fauba Yumthong Kuding the Sangduna Miyu Kiaga Unaduna Awat Apasingi Matanga Kanakre Narang Moredagi Infal Tokiba Diaitata Ama Kongkang area the accident Tokpari Gari Bapu MD Rasit Tahi Nimpunipan Apokba Abdul Rahim More Muslim Nagardagi Miyo Malakidre Abdul Rasna Labaktiba Todokta Lakidabada Infal More Tata DI Association Awaba Pongnokre Hauzik Atemba Bregama Amukana Lobis Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water.
Ganesha Coaching Center, the best and the only trusted coaching center in Imphal. Admission open for 11th Foundation course for classes 6 to 10, which will be started on 16th January 2017. Our toppers in the SSLC examination 2014 are first position as Sterliza Anoli, second position as Lingtwebi, third Lunia Nangbam, sixth Mira Sinam, and 21st Bameshore M. Hurry, limited seat. Pain relief ointment. Khwang naba, ok sikpa, tang sikpa, phu naba singbuda sinaba yarba, lipsa putna puthok saba Oza. High up in the bright blue sky, spread proudly our school flag fly. We all our heads high, for we work in joy, learn with fun, and grow with dignity. To touch the pinnacles of success for your children, get enrolled to one of the finest schools in Northeast India, UNACO School. Excellence in education. Changi labor sorakpadagi producing aktaba, akcham choktarba, tumba chaba yaraktaba, khong hamba nungayaktaba singidamak, amatta ngayaba upaidi, Jolib Syrup, amasum Jolib capsule with changin sinabiyo. Admission open rank holder student kaya putokraba amatangay raba center secure genus kital fa class 10 for wigi manung dalaiba angang singi brain phagatnaba competitive exam da kanaba training kaya Sunday amadi holiday sing da pije mid brain activation mass calculation in second amadi chimpa phanaba technique asini singba class 6 mathaki oina soft skill amadi grammar su hapsari break matung na mayam taramuk sari Waksingi Purnima Kudingi Ira Tony Toram Pangtuk to Nalakugum Handak Segi Oinasu, Oide Apok Mamarukna Sindunangasi, Sugunu Kendrogi Manung Deleba, Malem Ima, Nungtong Sidavigi, Ira Tony Toram Pangtuk Kre. Nungtong Imagi Matanga, Mio Manapong Doropada, Sugumba, Malem Gimapam Atai Delataba, Ima Nungtong Gilaipamasi, Sarkana, Semgatuna, Mapam Zaba, Mawong Amada, Tamaningi Haiki. Akwai gari so yam lam gadam nusi gari so chang ba yadne lagte aduna mase se akwai khudwam te de lambi je phamingi aduga emele mati kyam ju lakpi bani sida adum masida ba mung gam mayam na nusi bi na yeng sem bira badi mase mayam gu ni yak pakne se ai khalle Parallel Police Station ki manung sanba thamla pokpi degi ke Sangting Lamkang se nimphumatoi Rom Surabi Nupi Mamang se ki nabe magitang tramathogi ayupung mapan tapa matamda mayum dagi thokhiba degi mafam kangdana mangkre Nupi asi fit manga inchi mawangi masapai mamai koidanai masam sangi magna thokhiba matamda hangamapal machugi phanek maset ki hangamapal machugi half t-shirt malit ki kanagumana makpu thengna birabadi mapuroiba TS Angsui Lamkang natagana manang police station da pau pipiu hari Hauzik sanabagi pau lobise Ngasigi sanabagi pau da I cycle Kairau Kendra Tiam Konjil na Sinduna Tiam Konjil da ngasidagi tim tara nithuina sargyatuna a cycle trophy 6-a-side football tournament haukre ngasi sanaba ahanba match da SMSFC Kyanggaina WCYC Y2 Sirubu goal ahum sinoda amadi anisuba match ki sanakibada KMFC Kyanggaina MFC Funal Maringbu goal ahum marida maithiba pikre District Sports Kaksin Sindura Association Asagi ground Sathari Batara Humdoir Suba Naurem Bobona Memorial DSA State Level Invitation Football Tournament King Sanaki Bamesta Trau Kwakitalna AFC Lamjaubu goal Nipan Amada Mighty Pikre Trau Kwakitilgi goal Singadu El Sanato Bamadi
S Mairabana goal ani ani sanki atopa goal mari aduna S Susil L James L Amit amadi M Mainona sanki FC Lamjaugi amatangaraba goal aduna L Ro Boys na chankibani Sayasigi Hero I League the Match Official oina All India Football Federation na Manipur gi L Azid Maitei amadi L Priyoberta Khalle haina All Manipur Football Association gi Assistant General Secretary Jyoti Roy na thaduruk chero mana khangalagli Youth and Student Welfare Club Sabungkhok na sinduna Sabungkhok Playground the team tara taruk na servyaduna chathariba Sabungkhok Cup Football Tournament king assist sanaki ba ahan ba match da Sanakaitel Football Club na NPYC Chanabu penalty the goal tare taruk ta maiti ba pikre ani suba match ke sanaki bada YSWC Team A Sabungkhok amadi ANNLK Sabungkhok penalty the goal tare chanaduna draw chatpadagi tosna decide to the YSWC Team A Sabungkhok mai pakre SCYK Yumnam Kuno amadi RSFC Kangla Tombi Taranithu Suba State Level Paramathu Suba Men's Village Open Football Tournament ki semi-final sangre Writer Club Awang Pochangmam Khule na sinduna club asigi ground sathariba tournament asigi ngasi sanakiba ahum suba quarter final match da SCYK Yumnam Kuno na AYSWA San Bigaibu goal ahum sinoda maitiba piduna semi-final jangki Mari suba aroiba quarter final match sing sanakibada RSFC Kangla Tombina SFC Segmaibu penalty the goal Mari da maitiba piduna semi-final sangre Hayang ahanba match da SCYK Yumnam Kuno amadi UDO hangang sanagani District Sports Association Kaksin Sinduna Chathari Batarahum Durak Suba and Bubon Memorial State Level DSA Trophy gi match official oinaba M Vidya Sur amadi Devananda All Manipur Football Association na khankre hare Makata pasanabagi pau boyai ningthaujan dagi lobise Sahi sigi kontrom de Super State 11 Polo Tournament ki final da Ibodong Margin Khubam Kanbalup Team A Hingang amadi Thauban Polo Club ka sanaragani All Manipur Polo Association Sinduna Imphal gi Mapal Kangjibungda Polo Team Kunithoi na saruk yaduna tha sigi tang mari digi chathariba Kontrom de Super State 11 Polo Tournament ki ngasi sanakiba ahanba semi final match da Ibodong Margin Khubam Kanbalup Team A Hingang na Manipur Police Sports Club Team B bu Panjal ahum anira maiti biduna final sangkhibani Ibodong Margin Khubam Kanbalup Team A Hingang gi mai pakpagi Panjal singadu T Rosan o Roger amadi K Jugindrona match ki ahanba ahum suba amadi manga suba sakarda Panjal amamam chanduna match asi mai pakhibani maiti horaba Manipur Police Sports Club Team B gi Panjal ani edu T Pradeep Kumar amadi T Ice Kaubuna match ki mari suba sakarda Panjal amamam chankhi Tournament asigi ani suba semi final match ki sanakibada Thawal Polo Club na ex Polo Club Team A Wangkhaibo Panjal mari ahumda maiti biduna final sangkhre Thawal Polo Club ki mai pakpagi Panjal singadu P Ojit na ahanba sakarda Panjal ani L Lokesho na ani suba madi manga suba sakarda Panjal ani sanduna match asi mai pakhibani maiti khiba ex Polo Club Team A Wangkhai ki Panjal ahum adu L Tolong Khomba L Atangba madi Ice Mohindro na match ki ahanba ani suba madi mari suba sakarda Panjal amamam chankhi Sathariba tournament asigi aroiba match tha sike tang tara marida Ibodong Margin Khubam Kanbalup Team A Hingang amadi Thawal Polo Club ka sanaragni Manipur Cricket Association na sinduna Luwang Sangbanggi Luwang Popo Cricket Stadium da Sathariba ahum suba MCA W Pralhada amadi W Ramananda Elite Cricket Tournament ki ngasi sanakiba match da Traukwa Kaithena Blue Hawk Khuraibu wicket ahum da maitiba pikre Blue Hawk Khurai na toss ngamduna ahanba batting tobada over kuntra humdoi ga ball anida wicket loina turaga run maipu tara humdoi lokhi masigi pakhumda anisuba batting tokiba Traukwa Kaithelna over kuntra mari ga ball manga da wicket tare khak turaga apiba target adu yauduna match asi mai pakhibani ngasi sanakiba match asida Traukwa Kaithel ki sanaroi Thomas na wicket manga loduna man of the match takre hayeng match leiroi
Sahi sigi ahanba Tongbram Subol Memorial Veteran Cricket Tournament ki final da Model Club Team A Singa Makha amadi Model Club Team B Singa Makha ga sanaragani. Manipur Veteran Cricket Association Sinduna Oriental College amadi Model Higher Secondary School Ground da Sathariba ahanba Tongbram Subol Memorial Veteran Cricket Tournament ki ngasi sanakiba anisuba semi final match da Model Club Team A Singa Makha na Cyclone Thangmei Banbu run kunmari da maitiba biduna final sangkibani. Model Club Team A Singa Makhana toss ngamduna ahanba betting tobada over kuntra mangada wicket tare turaga run sam ga humphumafal loki. Masigi pakhumda anisuba betting tokiba Cyclone Thangmei banna over kuntra mangada wicket nipal turaga run sam ga nipumanga khak logduna match asi maiti khibani. Ngasi sanakiba match asida Model Club Team A Singa Makhagi sanaroi Majibur Rahman na wicket ama amadi out oidana run humphunipal logduna man of the match takre. Sathariba tournament asigi aroiba match tha asigi tang tara marida Model Club Team B Singa Makha amadi Model Club Team A Singa Makha ga sanaragani. Marisuba State 11 Junior Volleyball Championship ki final da IGO Oinam amadi Bakhe Sana Kaithel ga sanaragani. Naurem Youth Volleyball Association Naurem Nambol na sinduna Association asigi ground da team tarani toina group mari thokna khaidokuna tha asigi tang tarukte ki chathariba Marisuba State 11 Junior Volleyball Championship ki ngasi sanakiba ani suba semi final match da Bakhe Sana Kaithel na ACTCL Urem Bambu set ahum ama kunmathoi kunmanga kulhumdoi amadi kunmanga kulhumdoi da maiti bapiduna final sangkhibani. Sathariba tournament asigi aroiba match hayeng nungthilpung ama tabada IGO Oinam amadi Bakhe Sana Kaithel ga sanaragani. Nilesh Wahengbam State 11 Open Futsal Football Tournament Organizing Committee na sinduna Sayang Ground da team tarani toina group mari thokna khaidoktuna tha sigi tang nipal ki chathariba ahum suba Nilesh Wahengbam State 11 Open Futsal Football Tournament ki ngasi sanakiba ahanba match da Mama FC Sagol banna UBC Sayang bu goal mari amada maitiba pikre. Mama FC Sagol balgi mai papagi goal singadu TS Rosan na match ki mari suba madi kuni thoi suba minute goal ani sankhi. Atopa goal ani eduna Shoba amadi Maruna match ki kunthra truk suba amadi kunthra mapal suba minute chanduna match asi mai pakhibini. Maiti orba UBC Sayangi amatangaraba goal adu Suraj na match ki kunthra omdoi suba minute sankhi. Tournament asigi ani suba match ki sanakibada Champion FC Tera Sapam Lerakna BFC Sayangbu goal mari ahumda maiti bapikre. Champion FC Tera Sapam Leraki goal singadu Vidyanandana match ki tare suba madi kuni thoi suba minute goal ani Momosana match ki Nepal suba madi kunthra manga suba minute goal ani sankhi. BFC Sayangi goal singaduna Pretikna match ki kun suba madi kunthra ni thoi suba minute goal ani sankhi. Atopa goal aduna Imran na match ki tara mathoi suba minute chankhibani. Hauzik nasino magi inga sagi pau pizari. Ngasigi oikiba ay ngasagi pauda ICAR Lampel Partaki Pirpa Paugi Matung ina ngasigi khwaidagi sakiba degree sel kundasmik mapal khwaidagi ingba degree Celsius ahum dasmik mari Nungshita yawba ising manilgi sang ayukta saada marputara nitoy nungtilda saada kunmari oiki. Ngasigi nong sukide. Aroy ba damaru ba pau mo kana pizari. Sakang ba kulai paibas na nong may kapagi thudok tabi amas sire om sokle. Manipur Assembly Homfugi final photo electoral roll phongkre amadi National Youth Day ki thorom ngasi Manipur mapam kyala paksana pakthuna kre ngasi ga nati as tv pau matang sila lusin jare meng tabir basindu amakana kurumdari